General Secretary ke Hill State People's Democratic Party HSPP Bak Renington Lingdo Tenghar Loong Bak Regional Democratic Alliance RDA kan sedang kecingilap election nak mentaban kersian yu kurtong ke UDP ubak Eugene Lingdo hak election cingin amikmat steng samoi syari yang dapat tawaan ke jalan mau pelang konstituensi. Habakran ikilat patai kubor hadin ke jelang ke RDA kabadai ke kanhuni terilang hapadeng ke UDP bat HSPP ubak Renington Loong bahalor ke election cingin amikmat steng samoi nomor neng kimpat yakran nomor ke UDP company yang kertong wala kelar deperai ban kersian ke NPP. Ke RDA hi ngidang yang melon hak ke terilang ngilai terilang ke election baru ke beradab ke by election kamtame hak ke bat karanikor hak ke bat ke Sheila ya ke bangilai terilang hi naduk ke musim bat ngilai yo so ke jingjob hak ke election di mentah ke election komentaru keju ke musim juga ke terilang ngilai yo benia keren mentah mentan haka RDA bagi ni terilang bat ngin ya sedang ban kampanye daduk lasai ke sengihi oi haji syai la di bani kenduk kam suai kene ndena kadau jo kejing ya tengkuk jo ki program ngip sunala bari kenduk ke RDA ndena kalian jo ki artling parti ngila ai la ki jong ki statement bangin kersan be yo kandidat jong ke UDP hak wede bat ka moflang hak ba ke RDA ngini terilang kepada duk rasai kasngi ingin late lang campaign bat kersan pau pai ba ke kersan jongi ke HSPP yo kandidat jo ke UDP maru dei jong ke RDA hak bede bat ke Raja Bala pade hang turu keju hi ke musim lang ila banlet ning imla banlet tehnrei da keju hi ke musim ba nomor bodon kandidat jong ke UDP bede ke bentayo ke RDA ngilai railang bangin kersian lang hang tai Raja Balaru bat kini ke light league election ya kamaro kenang pede nomor bana kaliang jong ke UDP ke klaim set up kandidat nak kaliang ke HSP ngi klaim don kandidat tigi klaim me kerani bat ngim don ru ban ong ya ke kamaro kenang nomor ba ngi klaim don kandidat nak kaliang ke RDA officially ngin nom don statement nak kaliang ke RDA handai kajiga di perlok fusutu hi ba kadon kajiga di perlok lakalong na kalian kabangi don lang kasorka ke NPP gri perlok jungi kasorka te nginom don ban kran officially na kalian ka RDA nomor bangim don kandidat bandai badon na HSP te ka UDP kala kasan lang bandai badon na ka UDP ngin kasan officially te handai habangim don la kandidat officially nginom la banongi ya ka bade ka morong kena tadi kita kerja di perlok pada suatu kita kadon kerja di perlok kebangin nomla banlen kadon kerja sisa hak kebangin di perlok bat banelong kepala perlok tinggi kau bani yo ya kerja jauh kata lek kalau najan kopi om baka UDP kalau penpau lupa kerjaan nomor bah ke unit hang tu kuat tewar lagi keren tak kadang ong officially ngim don ke statement nak lingkar di tadi kita kerja jan kita jino perlok teh ke fitim baru kalau kumtah ke Hagoi pat kaliang loong bakum ke parti kandang ya keren bak sarkar halo ke dawa ban penggela ya ke paragraf kadar abi. Pi kibun ki balong important. Te bansim all at a time ke kam long ke masuk ya ke sarkar. Hoi hakaji keren hi baro kisngudei ba bandon ke amendment ke 12 AB. Omdon weiru ulidar ubanom uba don da kewipat ke UI. Kati ke bangi yo de keren kisngudei ba bakadon kamplat bandon ke amendment ke 12 AB. Te hendai namar bekirang wan kini kiji kon PI kadon kiji keren ke tem motor kadon kiji keren ya uput usam bat kui ki kam ke balong important te kasokar seban pedlejimut berperkat kia tangi kanu ha ini por balai sistem sistem ngindang ya keren se lada la kam la ban solve kini kui lagi nak la ban solve ke tem motor lagi nak la ban solve ya uput usam tel se next kan dikatai ka bangin persang ban yai perken mau nak kalian juga dia perken mau hi sarkar ban ya keren kia ia kena ka amendment ya ka sectional kajing tho ha ni lai te hendrai ngin yai perken mau ka ba ya keren te ngila ya keren ro la bun sin hi ka bang ya keren te ngin yai persang ban ya perken mau kata